Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу жылкы көрөрмандары, биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы саламатсыздарбы? Бүгүн 14-июнь 2026-жыл Чүй облусу Чымкоргон Кемин мал базары, Кыргызстан. Мындай бээ бар экен, арык кулуну менен. Бирок алынганбыз, сатабыз, сурайбыз азыр. Сиздер каналды колдоп, бирден лайк басып көрүп туруңуздар. Assalamu alaikum ava. Qandaysiz? Yaxshisiz? İşleriniz yaxshi? Qanday? Ben soluğunuz. Ne oldu? Жылкылар barmı? Yok. Yo'qmi? Bozor qanday ekan? Bozor qimmat. Qimmat. Ha. Ma'qul bayka. Mana bayka murut to'qmoqda жылкы satchilar. Mo'g'i beye qancha ekan bayka? Ha, bayka. Beye qancha quluni menen? 100 ming deydi. Quluni menen. Ketganda aldığını qarab. Moğollar qancha tushirib o'tadi? Kishi ko'p ekan bu. Voy, inim qancha ekan bu? Bebi baytalmi? Baytal, mıqtı ekan, Bahasini aytib qo'y. 140 ming deydi. 140 ming. Bayka siznikichi? Bahası. 35 ga so'ralib o'tadi. Bey ekan, 135 mingga so'ralib o'tadi. Qanchani tug'di bu beyiңiz? Bıştı baytal, jaştır bayo, Jaş ekan. Anda daha gösterip bereyli, tuğandar. Mayaqtaqda bey var ekan. Qancha ekan bahası mı beyin? Daha iyisi görünbek. Tuğandar. Taylara. Tay qancha bayga tay? 100 ming so'm, taylar. Taylar 100 ming so'm. Qaranglar. Oho. Assalomu alaykum, Mirza bayka. Qancha ekan taylar? Mana tarta qo'ying, mana narinning jigit burkutlar qiran. Aytыңыз. 110 mingdan tushirib o'tasiz, 110 mingdan tushirib o'tadi. Qanchadan berib edingiz bayka? 2 yaşlıklar, 2 yaş. 110'dan beri tamam. 110'dan beresiz. Semizmi? Soyğonga bolbayбы? Болот. Орта ekan, байлангандар ekan, at ko'rimda. Telefon aytыңыз. 0702 61 10 61. 61 10 61. Altın takada dele barsızlarmı? Altın takada dele var. Altın takada dele varsa bolot. Bişkek şaharında tuğanlar mına semiz жылкылардан alam desеңиздер, номерлерге кайрылсаңыздар, мына Бишкек шаарынын Алтын така мал базары бар го. Ошактан келген жигиттер экен. Жылкы базар туғандар. Көлөкө жакта адамдар көргөн ошака барайлычы. Ресттин астында камералар иштейт. Бул жерде 3 4 6 навес бар экен. Мыкты семиз экен. Канча экен байке? Кандайсыз? Баасын айтасыздарбы? Я, мына 140 сурап атат. Семиз экен байке. Бул байталбы? 140 мына. Буларчы булар? Баалар. 110, 115, 110. Мынакей. Булар 1,5 жашпы? 1,5 жаштыктар экен, Жакшы экен. Шуну канчага берип едиңиз, байке? Сода. Бул өтө элек, Макул, рахмат. Мынакей, навестин астында ушундай аттарга көрсөтөлү. Аттар канча экен, Сарат? Баасы 160 деп ээси сурап аткан экен, ээси жок экен, бирок мына токуп коюп тур ат экен, айгырлар. Тугандар мынакей. Аттардын бааларын билесиздерби, байке? Жок, айтып кое бериңиздер эми. Сиздер го? Билбейсиз? Билбейбиз дейт. Маларды? 2 айгырды 190 миң деп сурап аттыр. Бир тугандар. Кеминде деле жылкы өтө көп. Мисалы келип, монда бейлерден, мондай тайлардан алсаңыздар деле болот. Кемин жылкы базары. Мына ушуларды 190 миңден сурап атат. Семиз аттар экен. Аяқта да бир ат бар экен. Жылкы кимдики экен, байке? Кандайсыз? Жылкы кимдики экен? Канчага алдыңыз сыр болбосо? 190 миңге алыптыр, Байлоого? Өтө баягындай келишкен экен. Байлайсыз да? Жакшы, 190 миңге алыптырсыз. Буйрусун, байке? Мына
90 mingге alıptır. Baykender жүктеп атат, alıp жүктеп. Mo kögat kança eken kögat? Bilmeyse. Mo taylar kançadan tuğanlar? Okşoş taylar. Ya. Esi yok mu? Esi yok eken, okşoş taylar var eken. Bayke tayların bağası sizdeki emas mı? Kançadan bağları? 100 tane. Ha, bular 2 yaş mı, 1,5 mı? 1 yaşlıklar. 100 bin so'm. Rahmat. 100 bin so'm. Siz videomda reklama taktınız mı? Mına ушундай. Аз болса да көрсөтүп бердик туугандар, колдон келишинче. Сак саламатта туруңуздар. Ар дайым биз менен болуңуздар, колдон келишинче көргөзүп берип турабыз.